Bo, epamuka. Okay. Bika ya songe la ebelo evata tuzingilanga. Wa tempo ya yonge ushikutala. Atake o tempo de surpresa mewa ushigwa wa nenowele ewa daqui a 2 dias é o Natal, né? Okay. Wako tumwene kiese. Ivata dire nkumbwandi again. Okay. Waongea au mwene ne wa ushivata vaita vitu vyafi. Ye novidade maonso ne ibise tumanta kupata dieto. Ndio utakokula kunoma kama mvata. Savo kulangola apara shidada Luanda. Mbo. Shidada utakokula kuvata. Ndio kaina kwa kadamu kulangola ndio atafa hii. Ya. Nje wambu, nje province za yingi. Ndio kimone province kwa nini shidada yake. Généralement. Kimone na province ipo na nini ya shidada ko. Donc mono lubamba ko mu Brisile indiete. Mbo. Donc utulika matondo kuna kwa Nzambi ke tufichikianga sange nza unaina kashimba tatemuka anga inge. Tutonde lwao. Ongewa usimbo baba. Kotsoko kuyibuko kono simbi unamuna wake bata unadina. Mbo umuntu mpungi ubwini mbiko soma na lendo kungivula. Okay, boa tarde pai. Boa ndiwo. Okay, ungenge untambwidi kwa kunshiza za kinzenza. Kubokula kunshiza mputu. Nshiza kioji. Lumbu kie tavo kioji ka potomoka. Bo songa kwa kunoka ka mvula. Mbo awe nushingila ngako wako. Mbo iwa sakondambo atona baki kete. Tunaye kesi kwa wana yo mwana pelo. Okay. Ndio mavimbi tana mavimbi. Okay. Ya inish du Natale. Lakini wana Alemanya. Okay. Wow. Ani Natale ya isa namna je differente. Watu ntandu kulumuka. Savo abantu beta kulumuka ngita mona we amebeta kuna kubika. Kali wabela kubika ndumuka udogo Jesus Kristo. Savo akina kifina media no mwene minda misobele ndo mikudi kilu. Yeah. Okay, kadi yuka kwa tena moni maonso. Ngina mona je shidada una ingeta. Savo ekongo kutike vova kwe savo seva. Kana kutandi Luanda tukamana Luakidi. Kyadi mwene mbuko, kamwene chichiko savo mangitu kilungita mona ingeta. Tabe tutondele. Okay. Savo ilwa kwa ndi wao ibona neki no. Kuna kwa mono mangitu kilu. Deus fez louvado, com a minha chegada neste país e nesta cidade. Quer dizer, a minha confiança está em Deus. E também penso que Deus também te protege e protege toda a família que me recolheram. E o pai que me recebeu. Porque se não fosse você, eu não podia pisar nessas terras. Mas estou cá nessas terras, graças do pai. Que estás aqui há tantos anos. E nós também, que ficamos lá na África, já estamos a passear e estamos a receber do bem. Eu agradeço muito a minha chegada nas suas mãos. Tá bem, então. Então vamos continuar aí os passeios, né? Ok. Esse é um autocarro que estão a passar? Ok. Tá bem, então.